Good morning parlok. Nga ay kablay pi iwi baro sa senpat hagani ka blog channel ka jonga te mentakas ngan le chisilong na marba kadan ka Thanksgiving service jangki student ki jongi te bat ki staff bat ki faculty te ngan sa pen hi ya ki clip jong ka Thanksgiving tang kendiat handrai ngan pen ilut hi ngan shu abe tang kendiat I glimpse tak tang gatahi namarba kan sadon ka copyright claim kan sadon ka AKA mo dengan nam tre ban pen I handrengan pen I yapi ya ka ka banga nga syong marway bat ngan pen I yapi ya ka service ka banga nga syong mo nga aten tetang katahi ti ali mentangin ya late no te ka kali jonga kala ngala start mo te ngendrong no spok kali okay. Te ngal ada ban krek na du meni te por mentang kadai hendriu duna khatsan minit kapor mentang kalong hendriu duna arpau minit te ngan mi nang ni seduk syilong te kan simpor nga kumba arkenta sitang lani lai kenta ban po syilong na makna umdan sya nong po ka simpor kumba sikan tatam bat nanong po sa tay kan sikan tatam te okay hadu bang di kandu hang tay ha jaka kabangidan ya ka Thanksgiving te mentang alapoy nong po nga dangyat ni na lenti te tek kumbang ngala po mga kapor ng po'y new budget siya ng po dan nakakalig new budget nang ni siya silong kan simpor sa kumba arkentay ay nabadadyo nga te new crack kandai budget nga laban po siya silong dengan peniyip ikandiat iya ka surok ka bangayan mata apoy siya ng po mo nga internet ka surok te okay te perlok mentang alapoy umsning dengan yat nang ba kanika umsning bypass dengan pen EP kendiat ia kanika surok na po umsning bypass kanika umsning bypass mo EP ia kanika surok kenat bahan ang nina po bypass okay ngangit ba dan napadeng jong pikimpat ju boyru hendrai kibobun hi kilayat lemba kanega umsning bypass abaki lecha shlong mo kanega umsning bypass tenat ha ka view bet ka view parlok bet ka view te okay tangkat tu Sha Shuan amar bangaklem di siya na yang kan ba okay tengah hapan late ship ni gawe gitu kan marba kan suasana ni ting ada bam jahang ni pro nomor ba dari subit mo kan okay
Không lấy. Thì ngala đẹp thì mình lấy nó mà ba kapor ban first stay cái Fuji thì mình đang ngala boy dam site ngan pen EP ya ka basikmat thì mình tam ka ngala boy ne Shillong Mawlai thì ani ka blok ha sakut blok thì ngan sa pen is dan ngala boy hang tai narba blok te kala shu slap kai no thì ngala boy menta kene gedi ke chaka bagin long ke ka Thanksgiving ini ketika meni Christian Hill dan pergi support lihat jadi segala dan ke reflection nomor berapa masyarakat Barma 4 pelire yang kejengkang oke mentang ada ini apa belum Kristen Senigel lagi lagi jangan nampak i kembang kalau lagi jangan nampak i minum atau ingat tanya lagi kena gede kepor kena gede kepor masyong pada hap ya kan cingesan kepada salam oke Kemudian pakai extension program nanti di yang seluruh yang kikmi kikpa kibalai wan rekat kami kesini ke pemerintah Kantam yang kecil kerja kejopi nak benda kini kikon kejopi apa yang jom kecil pilih kejopi ini so ministry serving the Lord and also I want to thanks for each and every believer. Dan mame ubahku, dan mame ubahku, dan mame balai lanyo. Belum ya orang punya tiap karena mau nyolek, kita mau nyoleknya. Kalau pun boleh kalau cara yang pertama, untuk nak yang Yesus kenya kita mau coba ham, kita mau ham jam. Boleh Yesus ya kalau juga, nah kamu boleh apa sudah. Blessing, you can be a blessing to bring that salvation.
So we have the ministry, meaningful one. We thank God for giving us this day, and also we thank God for all of us who are listening to the call. Thì đang shuai nữa cái này là Thanksgiving. Đấy, ta. Ini dah Shabbat. Okay. Labian. Halo perlok mentangan penkut no ya kani ka blog ka jonga te nadu meninga kham yo ban penkut marsen wai ka tu ka jingasang ngala shumi bet na tu na jingasang ya bamja den kata ngalawan phai bet wot chene te komta la da dan na preng jong phi ko dong poi thmai kani ka blog jonga so ha subscribe share but like te hadap ngini ka du biang ha ka wei pat ka blog video. Te haduk kata kapor. Okay, bye-bye.